Acara ini disponsori oleh Pemirsa juog Kintamani sampun ngeranjing masan mupu. Ring masane mangkin harga juog mekatah 6 kantos pitung talian rupiah a kilogram. Pengargo ini cap tedun yening sayang ring mupu warsane lintang sane kakan tenang nanin becik ritat kale panglima COVID-19. Nyoman terus petani jeruk ring desa Awan Kintamani Mausang rahu mangkin pengarga juog siem ring tingkat petani 6 tali 500 rupiah a kilogram untuk kualitas sedang mewah pitung tali rupiah a kilogram kualitas bagus raris layer makatah petang tali 500 rupiah kilogram. Yening sayang ring masan mupu warsane lintang indik arga juk kekantenang dahat tedun. Santukan warsane lintang kauningin juk siem sida kaadol ring langkungan dasa tali rupiah kilogram. Raris wenten taler petani sani ngadol kantos kali dasa tali rupiah kilogram. Nanging ritepengan mangkin ritat kala corona sampun dunang arganyane taler kaon. Pai ketandani mausang nenten uning napi sani ngawinang pengarga juk tedun ring masan panen sekadi mangkin. Yening anutin hukum pasar sani ngawinang arga komoditas tedun sangkaning kawentenan juk sani dahat akeh nanging pengarsan krama deg-deg. Ya diastun penghargaan nyani tedun nanging nenten kantos ngawinang petani mamocol. Santukan petani kantun sida molihang bati. Petani jeruk sani lianan inyoman sandra taler mausang aga juk ring masan mupune mangkin sayang ring warsani lintang kekantenang tedun. Daning owohin arga juk ring tingkat petani makatah 5 kantos pitung tali rupiah kilogram anutin kualitas. Manut dani pengarga juk ketarkayang nincap ring panguntat masan mupo. Santukan masan panen juk ring Kintamani memargi ngawit bulan Juni kantos September. Raris ring bulan September punike pacang wenten panincapan arga santukan produksi sampun sayan kirang. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.